aha mukorogo omuhwezi wa Sipiika Somastayebwa aragire RDC wa Kisoro hamwe na Minister Salamateke okukora enshonga z'abantu ba Kisoro. Ayongere yagira ngo sente za parish development models genderere kuhera abantu abatari kwebasa. Murayange mukaja ngo imwe murenda kuguma murya boro. Ndaja tuza kutekonekeje tubashamure tubajumburiro bugika. Tuza kuja tema mani. Titkarete buri kimwe ukagumuryaho ngwiwoka shara moti nyondeza kugumondia umworo. No way. Minister Chris bari munsi ahamiza abatura ba Kisoro ngo cyo gukora enguuto zabo cyahinguzibwe. Also need to open a road that connects Kisoro and Kanungu, just about 12 kilometers, because right now to go to Kanungu you go around and cover many kilometers. We've been discussing as government, especially people of wildlife, to see how to balance transport infrastructure. King Siza Mulenga obire nasima araganiise kori tendekero za Kanyabwenge omucyangeki. Kubageza university zibe Muramba, zibe Busanza, zibe Rubuguri, abana bacu bagira iki? Message sinyegejejeyo Agacencwire ngo Sipiika ugaribwiriza mwakoze cyane Imana ibapera imigisha.